Kipai drunget kabarang Catholic umsning parish. Kilakan mau ia ya kalengku senam basipau ke jingklat no jeng Reverend Padar Silvanus ngi lengdo daga mas bukhuit balapan mentar do Reverend Padar Pius Shadab, Reverend Padar Edward Sten, but Reverend Padar Basil Walang haka step jeng ka arpu pra tarik jemang. Kipai drunget nakani ka parish rengkat ki sister ki brother ki lashim bentar daga jing rehmen sim hakani ke jingle niam basongkun shongblay. Hadian kemas bukhuit la penlong ka program kan mau buram balengkot ha phalau yeng mani hakmat umat sa kan mau jong ni reunion bat ulengdo bala pensle Reverend Padar Silvanus ngi lengdo bam kwai hadwar ublay bala pen yeng hakani ka parish. Hakani ka program bala pen ya the assistant secretary Parish Pastoral Council ba niki e kharthang mau la shembentalang deki sister ki brother ki nongkit kam ka Parish Pastoral Council bat ki pai drunget jang ka umsting parish barok away. Reverend Padar Pius Shadab Padar rangba ula ai ke jingkran ka ba ula penpau ya ke jingkrau jeng Reverend Padar sngi ubala penno bha ban kentiu ya ka jaj benriu bat ya ka balang hagi ba buon ki liang ki ba kentup ya ka jing it blay ka akor ka buram lengba ki jing sneng jingkrau bat ki kot ki ba ula penmi halor ki phang perkhat jeliu ha ka jinget Catholic ha ki phang jing start maryang bat ha ka long briu man briu. Uba Clement Maulong Secretary Parish Pastoral Council ba Carlos Kharkongor par Reverend Padar Edward Sten ha ki jingkran kilapan pau bat pen kan mau ya ka jingyat lenti jong Reverend Padar sngi lengdo ha ki babon kiri jong ka perthei ha ki dong ki tha jong ka ri India bat ha ki kendong kan shrat jong ki lom khasi jantia. Kathan ri bhoi ka kitram shikho ya par ya uni ulengdo ubala wanra bat hikai ya ki rep ki riang bathamai bat ubala pli ki jingmut jing perkhat jong ki pat ba amtang daka ktien henre dala ki jong ki nuksa daka jing em kunai jong u kasur bathyang grimyang shentur ki badap daka jing phu samarkhe bat ki jing seneng jing krau bajai jai ki kta bat ki pen hen lehen ye ki babon ki mensiem ba erang ki bala e no ya la ka jing em barem bat phai shaka jing em bathamai. La puliru ya ka history lengkot syapang ka jing em bat jingat lenti jeng Reverend Padar Silvanus ngi lengdo ubala IT la ka jing em hagi kam syakri blay da uba Carlos Kharkongor. La penkut ya kani ka sngi kan mau buram la ka jing duai na u Reverend Padar Basil Walang assistant parish priest Umsning parish. But
Muslim masih Kristus. Pada kita cara mengenal ilam pun untuk Kristen, ilam Kristen yang kenal versi. Bantanya kan isohat itu berengkong kira kata kok mereka pada mikir kita meroy haji pemberian beliau kita meroy haji nyanyi. Kedua titip pakai resmi Muslim siaga nice pak way. Ayat pada lalu sensian tentang asyik ismai berengkong Rakyat dan syajar Rakyat satu pada tentang dor Muslim syajar Rakyat satu apa kurin tadi berbayam kata terik jauh nanti ajar kurin ini kemau ini berkong kemau bersih kamera apa kita cinta Muslim jauh di berdua depan bersih berkaju dari bagi father founder dan commission politics maksud karyawan juga dari protokol corona dari sampai seluruh tata ikiway ban jika ada yang rekam ialah pesantren terus dari apa lam bagi anda orang yang akan membuat versi Gungki Krishna yang mulai akan tahu bagi dua itu kalau satu ribu dan kesini dengan tentu ini bagi abu kan terbuat pun kita dua yang ini dua yang sesuatu groto oleh beberapa orang Maria dua yang dua yang kita gambar pelajaran bagi orang itu saya tuh lebih saat kronikal kampah agamenta dan dekam ini bersesat dan ini mengaplek nanda terbuai segala syukur bagi dua jenis kajian pada berhubung dengan seni kekeren syaitan berkumpul bagi dia menolong Kristen berjalan dan berkumpul di Ogres hilang kejadian dia berlanjut kejadian doa berjalan bersih baginda bernaik ke kamar burung tentang hati dan kejadian Indonesia. Hukum dikelung pada bukan terangnya kedua bersih tersebut. Kenapa kenang sancah kejadian sebab periohan kejadian sebelumnya. Kemudian kita kejadian kejadian ubah terus kemudian Ecuador dikelung Ecuador ke bawah penantang. Ini tidak bertemu kejadian. Pada kedua mulai tertib mulai pada kata kekom yang saya syam itu pada sama berkubur yang kejadian mulai pada nomor pada semua bila Allah mengenal isi pada program ke gospel pada sini kekerangan yang berkoi untuk yang berdius bukan ada cuma ya tadi kita mengenal ketua Jericho ke Jerusalem. Jericho merupakan ke Jerusalem merupakan Jericho. Tegi beliau yang merupakan Jerusalem Jericho ke Jerusalem. Untuk Samaritan ya Jericho. Perkumpulan tertentu bagi kampung lalu dibaca dari nanti. Lapan perintah di hari dan syarikat melayani kejadian tersebut pada pemimpin banyak melayani kejadian tersebut pada masa kalian dikasih bagi baru kemarin bagi bor juga benar irwai oleh bagi pada misalnya
Bakit telah kami kamen atas nama Tuhan Yesus Kristus. Aku akan didoakan berkawan Tuhan. Kalau dia menjadi itu, bersyukur mudahkan doa dia melalui segala dosa. Berdoa menjadi baru, dalam kenal mencunga yang berhati dan tanjung. Agar berkawan yang bersyukur, berapa yang melayani segala dosa. Atau dia yang baru. Nama kedua beri juga senang juga. Juga berpana form yang mandiri dan bertajuk ibadah dan berbuat. Dan bertajuk kami itu oleh kedua. Kencing maya juga juga. I request all assistants to present in front of us late for a very short program, short review video. Ni baru kalian berada dalam itu ini sini. Di masa ini bermasih mengaitkan berada Aibor Syabab atau Ulai Kuduri berbeda di Lokal atau Ulai Kukot kita kisah ini ada mulai Julai bagi kita historian seperti Ainul Ulai kita berdekat ini yang kebor bagi ramah berdekat Ulai kebor berpuji bangun bersih berbuat Amin kita isuk kemas kemas Yawan senang sini. Siapa?
jong kani ka parish ke jungi. Akapor ka bai frasngi idang don hang ne hapo parish musning ilalek keleng hakatu kapor telefon hatu kapor kali duna dan kali Henry lalong missionary bakra banyalap iko gospel ke jong trai lengba ke jinya kijat ke jong i lengba ke jing tresitom ba ke jing len ladi ke jong i ba ka jing kemen ke ba hai marwe yo ke de ke jing la jong i banyalap iko tien ke jong blai babon ba ila ai ke baptisma babon ba ila ai ke jing kumsle babon ba ila ai ke jing kerku na ke benta jong kini i long kebi ki long pa po ka parish ke jong i kahe kabalang kayar kamsing parish delang ba ki mati majat ka ba ilam bet yuni usumbai jong ke jingai aman lagi long yeng long sem aman lagi jaka ka bangi ngilai bangi di ishai ba ka jing krau ka jong i ban ai ni usumbai jong ke jingai jong ka balang leng ba kini ki mi ki pa ki jong i ki bodang aman lagi balang sinong ki badan sya ke jing scam kata ke jingai kabaki kidan tehak ni kapor nga khot ya i ba James in shim tu sente hakaba i pada parish priest jungi pada payus syadam in sabo uni sente kum kadang kajing pu kajing ping kum kadang kajing ubi na kabanta banle buram ya i farasgi hagani kapor subhanallah tilang Dorbat ba, teman usnam, terai numbas 4 minit, 1 minit, ingin pak keren ba yung bukurlus, kalau cara para seni. Nongga ba kadon kam, ba mangi baro ingin tip ba, te bu bah ketu kot bu, kalau usnam manuan naik keren suki ju, kemar ba, keren sada kiwai ba, menios ngeu sepang sakiwai nang bon ki kana, ba, dan kalian juga tengah ai ke jing kulai katpan, ngitip ba balai ngibu kadon mot para seni kalau gue ke jing temu kalau ba, ingin duai. Nang beradon di kampus lai ke banjang ngila bantok ngila ban pasha diocese sa romro bakin kentang riput wa piti begini ke por beradon yung kadar Konstantin Bendrami la kaba narum kila khodi u venerable kabar kalenti ban poi sing lo riput tingi kataga jing kemen ti junga tingi tuai barabot naga diang junga ngaladat keren hiyo mane tangga de blesibon yai pada ya kitik ka sngiling ko sngi yap di Reverend Father Sebro sngiling do mo pitem SDB longri krau jogri kasi pijia jingi kamta me hagabalang ko trek bro kawai hagabalak klatno haga at fratrik kumba fiesno punai me arajar kanreu bat menta at fratrik punai pasan arajar funreu sistem ganti uladap menta kasi kijiklan no ifrasi ko shipo sistem ganti uladap no kajing dap sistem ko shipo nadu untuk kupol arajar kanreu pada hadu ini gisi di Father Sebro sngi dengdo lawan ban yarap bantrei ban priang yakubor robha ban ai baptisma ban yarap ban hikai hipara bengai ban poisya ka jingloniam bapura de ha ki tu kisnem sejak dai spa frafulai terter hadu snem sejak dai spa frafundai hakata kupor de Father rangba ngene de Father Felix sebulani ba filatif boro-boro itu balai alasan mo like nak pedang kena di hari tu hadin katu kesnem sejak dai spa dai popan la shimti no dagi Father dasisan bagi kor Father kasih Father trairi ko bagi tip adu mata dan gi Father dasisan pres jongi di frasi ulawan shimti ulawan menyerap itu kesnem adu prabu fundai hari katu sawan gi Father trairi wan nempo syu bat suki ula trace away bat la dolo saga jing shong thai ti hakisngi sajang nadu itu kisngi sajang mesti play upul por bha chan mesti parish ku ba fias ngo ulai lab ulai keleng re si shuti pan wan he ban yarap ani parish jongi kidon roki snem ki ba ula long ku astan parish principal namar ufrabloni ulai shuti hatu ki por ti katok ne ba fide bentep sipang ka jinglong sipang ka kasap ba frasngi udon Ufrasngi ulong priu bakrau bapitip
uba tre sitom, uba kongu iki bahlor, uba seurit, uba i ya gajak benreu, uba i ya ki kelung hamtame. Haba ai buti semai ki kelung, haba ki yam formas, haba ki yam ong kide ki ruai ki angel habeneng. Te uang berbor haba yam ki kelung, wajib susi pi kima, wajib susi pi kipa, terwai nomor yam jugi di berwai ki angel habeneng ong mo. Irang ta bode operasi umdon perlok kiba uiye. Umdon perlok ba uiye hadu kata yano yanoro aga cipe jonga. Ulong perlok ya boro. Kat sebalik ulong perlok. Ngada mut wan substeng iyanga. Nadali cepros lau dang mut uiyanga handem deru ta. Operasi wan substeng uiye ki baitelang. Poi chanong po uiye ki tu bailelang. Lai si maubri uiye bubustil bagi baitelang. Magum ta terter. Kapun pa operasi judan ki perlok bab iya yano like tak hakikam ke boye dei kata di ba kidai ban soto anta bode ke ba operasi udang dei kilong house dang ba kedai spa fra po hreu operasi ula spong haba spong operasi ketupia iya tu ba pong wo ki beu ki kan ben yang boleh pi pong ki tu padar boleh pi spong tu wong em ga ne gar gop spong ke ba kada lupa ga ritu sto jingi ikun kasi khara ke brio news step Nata pada wisngi, ufrabloni, menstep, wai wi kutupia, tupia farek mo pada, te wai kutupia frasi, wong em gane te gade kutupia jumpi kinong Itali, kutupia juga gade gade bospong, trere, kata di gorkom, nang ta pada, kikan bin godo konoru, usngap ngap, tenre house nem gade spa frafun reu, hawan upa bukoi po golfing, pa bukoi wong kumno, ngakermen, bangasania, bangakemen, bakari kasih ujentia jumpi, kadai sesulong kaptame, Pidol ki culture ba fair, pishat kasi, shat karbi, shat naga, shat asam, Mizoram ma gupta terter. Fikir mau hati kido dan berkhoi. Ti frasi wong ba wong no, o nadu ba kapo, nadu ba upa bukhoi. Hause mo kana spa. Prafun reu, ula kentiu, ula yoro, ulong to penek pensa idustur, piase em, paglaga spong ro yang awan among yesu. Nadu tang por usyain ba wan pong ban spong frasi tu kapor. Ti nata kadau wong kumno wong ba kaspong kadai ka karyam ke ben jengi ki kun kasih khara operasi udai uba adon mesim sisa du kata bat boleh pun ke ngalap dalade kini ke arlai teligi paso operasi ni hawi kasngi ulai kinong kendong wong ba fadar ngafos ni umpan ke ben hau tu uding don bi kusu ju syong hati uding wan cikendu yang u bat yang naga nakati nakajan udan kusut pi iman utai uding frasi wong hai hangte te kata kibi kala yalam ya frasi ban manga hangta uduai ube kusut kita uding wong me ki kusut ikrai wat syong hane uding upenang ka bangi kun benreu ke yin kasem jong me ki kusut ikrai de ben syong siki lai lum laiwa siki kram ki kro bat men mi no mentah nang ne ngasendai jagung gorku hadin sitiau ke baja uding barok kislah gel hablun tip day nam day tip wan gal er ne wan mono tangba ke jidwa frasi kalong gubaya ikam nang ta Ni khod EP baro abania duailang na kabenta kane ke jingtimu une udai u akia une udai legend une udai klawat une udai hero une udai silur jong ikun jo hanyo trap ha kisnam jong kajingele banyo ya kajala Meghalaya une uladai lupa uwei na kita ki adiar ki bau beli pedongkam na kebenta ke hima ke jengu namta kari bat ke jai benreu bat namta kibun ki bobun ki wei de ki bau beli ula aben syadhu bat pendap barulah pendap pura ya kini kiai baro de tongin duai na kebenta jongu bau beli unahi u kacing jatai bom jukot bat kumjoro lese hakoi keski long way ni kiru koi jong kabalang rukoi jong kari kasi uba long ka model nak benta jongpi ban nak benta jonga bangin long barbor kia tiar ki jong kris kia tiar jong kabalang kia tiar jong kari berkejai benreu baru kon baru mensim bakoi amen Boblei terai kenrat konong bu konong tau konong pelong konong kuman sikrom kabenang sitelut kepercai
melasei ya une akia melasei ya une uriushulur jong kari bohoi jongi na kabri jong hanyo terabe hanyoskom banlong uta usakri jongme ubasngorit hakiliang baro henrai kajing sengorit jongo kala ai kajing job ban job ikidonut jong kipai jongme hakaban sekri yiki bar hakaban yalam yiki sya kajing sai te hakane kalkhus nam twasipeu jong kajing klanno jongune u klawai jong karib hoi u riu shulur jong kabalang u badeiru u leader nong yalam na kabenta jengi ngi terwai kabensim jengu hakikti ki jongme ai ba unio ya kapatsniat kaba mau ulatrei sidom baro silanter kajing em kajengu te to ai ba kimati kiba mau ulale ai ba kijing tre kiba ulatrei kinlong kiba seiso bat kindang permi susu kiso kiba tiang kiba kabalang karoi mentah hakane kaparis kejengi karoi hakare kari kasi jengi dailang ba kajing no sinyang kejengu ta ai kajing jatai iu bar airu ba kahima kejeme kadang yar susu hakine kilum kasi bat hakane ka jela jengi ni baro koi ngipa nikane dau kris utrai jengi mo pa jengi arwah ni ma jengi jengi hat ba hakne Tuhan ini cari semua jengi kepada kasih Tuhan ini kita jengi kembali masuk bersih ini pada hari ini sesuai dengan Tuhan ini seperti doa mengi virus kabar ya testi iba mulai kublai kumaria Tuhan